Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Makgabu. Le kgone ke rata gore dire story time. Story se ke rata go le botsa sona ke story sa ngwano ba be go ba mmitsa gore ke Devante Hart e be le ngwana wa moshimane. Ke story sa go sha bohloko story se. Ke story se ke se badile mengwaga ile go feta gomme ke rata gore ke se share le lena. Okay, go kile go ba le basadi ba babedi. O mongwe be a bitswa gore ke Jennifer lebitso la gagwe, o mongwe be le Sarah Hart. So Jennifer le Sarah Hart ke basadi ba makgowa ba ile gore ba be ba ratana. Ba na le mengwaga bo 30 something 40 something gona mowe ba ba sa le yang. So basadi ba ke mafelte bile ba nyalana. Ra tsara ke kwa nageng tsa America le matšatši le kgone ka mo nageng ya rena ya Afrika Borwa ga ba gane ge batho ba bombo bote ba nyalana. So Jennifer le Sarah Hart ba ile ba nyalana ba dula mmogo gomme ba decide gore ba thome go adopta bana. Ba thomile pele ka adopta ngwana wa mosetsana o ile gore be le colored. Ba dula le ena go begega gore ba sa mo tshwara ga botse, ngwana la ba fela a ja mo di dustbining jwalo le jwalo. And then ge ba reportiwa ba bolele gore no ngwana ke mo tswang gona ke ka mokgwa ile gore o godishitswe gona, that's why bile ba ile ba mo adopt. Ba bolela ntela gore ngwana le gagabo mo tswang gona o ba sa tshwarwe ga botse ya ba re lotse tsa go ja di dustbining ke lotse gore o di rutile mola a sa legae. Okay, ba bolela gore no bona ga se responsibility ha ba kora ga se bona ba khositseng bothata ba ngwana gore ngwana a je dustbining, bona ba fepa ngwana ga botse. Mara ngwana yena o ba sa go le ga botse gore no bona la gore se seng ga se sepele ga botse. So one day ba tja ngwanola ba ilena mo therapisting gomme ba mo tlogela gona mowe until ngwanola bile ba kgona gore ba social services ba mo tšee ba mo nyakele lapa le leng le gore le ka mo adopta le kgone go mo godisha ga botse. So ge nako e ntse ya ka ngwaga ma 2005 ba decide go adopta bana ba bang gape, ba kgone go adopta bana ba bararo ka nako e tee. Bana ba mabitso bona e be le Marcus o bana le 7 years ka nako tse ba mo adopta. O mongwe be le Hannah o bana le 4 years ga ba mo adopta. Ba adopta le Abigail o bana le 2 years. Bana ba ke ba bararo be le Makhalat gore ke Makhalat ngano ke bana ba khotshela gore o mongwe wa motswedi ga ke Mosotho, o mongwe motswedi wa motlhomongwe kana ba le Lekgowa go ba motlhobo mongwe o mitseng. So ba dula le bona gana mola ge nako ntse ya bana ba le bona ba thoma go ja mo dustbining. Bana ba le nako ngwe mo sekolong ba tla ba bethilwe ge ba botsišiwa mo sekolong gore na go diragetseng. Bana ba le batla reporta gore no re bethile ke o mongwe wa basadi ba re adoptileng. Ba re ka nako ntse ba be ba bethwa ke Sarah Hart ba betha ka lepanta. So bana ba le go bantse ka metlha bantse ba treatiwa gampe ka gae ba ya ba reporta mo sekolong. And then sekolong ba bitse yena motswadi la o tlo no ganetša mafeltša ba bana le gore ba santse ba bolele gore ga se tša bethilwe so a go betse a se ka bolela gore o bethilwe, mohlomongwane o bolela maaka gore o wele or go baditše ke se sengwe jwalo le jwalo. So gata nako e le gore yena Sarah Hart le Jennifer Hart ba ntšha bana ba le sekolong because ba bona gore ba abuse bana ba le ene matitšhere kwa sekolong ba bona. Okay, and then go tloga ba le nako e le gore Sarah Hart le Jennifer Hart ba nyaka go adopta bana ba bang gape. Then ya ba nthela gore molao wa social services gore bana ba santse ba attende school gore ba kgone go qualify go adopta bana bangwe. E santse be le gore ba santse ba check gore na ke nnete ba tla kgona go godisha bana ba ga botse, go ba fa lerato le go ba supporta jwalo le jwalo. And se seng sa botlhokwa gore ge ba adoptile bana ba le ba adoptileng ba ba golela tšhelete e itseng ya di-social grant e itseng ka kgwedi. So ba batse gore go wena bana ba le ba bararo then o mongwe le mongwe ba mo golela grant, then go ra ba diang ba na le tšhelete. And Jennifer o be a bereka, Sarah ena ba sa bereke e bile na a shanang le bana mo gae. So ba gapetša gore Marcus le Hannah le Abigail ba boelele sekolong gore ba kgone go adopta bana ba bangwe. Go adopta bana ba bantšhi e bile ntse la gore ke ba tlo kry-a tšhelete e ntšhi ya grant, so ba kgona go phela ka tšhelete ya bana ba le ya grant. So ba ile ba adopta ka ma 2008 gona mola ba adopta bana ba bang gape ba bararo e le go Devante
Jeremiah le Sierra. Devante, Jeremiah le Sierra e be le bana ba motho o motee. E be le bana ba motho o motee ba le bararo jalo. So ba ile ba adopta le bona gomme le bona ba tswela pele ka ba golela social grant. Okay, ba ile ba tloga gore ba tlo isigale ba seno ba adopta bana ba bantšha sekolong bana ba sa tsena sekolo ba re bona ba ruta bana dilo tša sekolo ba le ka mo gae gore bana bale ke ntho ba ba diriša ntho e ke homeschooling. And then ba gapetša gore ba tloge kwa nageng ela ba sepele ba nageng ye nngwe mo e le gore batho ga ba ba tsebe ba tlogile mola ba dula gona ba nna Texas nako tšowe ba sepela ba ya lefelo le le bitswa gore ke Minnesota gona mola Oregon. Okay, ba ile Minnesota ba dula gona, then after nako ba tloga Minnesota ba sepela ba pleke ba bitswa ke Wesleyan, Oregon. Lebaka la gore ba move gantšhi le gantšhi e be le ntho ya gore ka la re ba abuse bana bale go thoma ba le di-questions mo go bona, and then ba tloga ba movela to another state mo e le gore ga ba ba tsebe ba re ba sa tsentšhe bana ba le sekolo. And then ya bobedi ba sa fe bana ba le dijo bana bale ba re ba go loka kgotse le ngwana ona maybe o na le ma 16 years mare go mo lebeletse o tla bona o ka re ke ngwana ma 10 years bana bale ba sa gole go tshwana le ba sa tshwana le bana ba age ya bona ba sa lekane le bana ba age ya bona bana le wa bontšha re ke bana ba ile gore ba bolaya ke tlala jwale le jwalo. So ba bolela gore go bile batho ba bantšhi ba ile gore ba ile ba kgona gore o bona gore bana bale ba abusiwa le bagwera ba Hart le Jennifer Hart ba bona gore bana le ba abusiwa mara ga senke ba ke tshwenya gore ba sepele ba yo reporta batho ba ke gore ba tshwenya bana ba le ga ba tshwara ga botse. Go bile nako ile gore go bona le social justice practice go na le a keno ceremony e itseng gona mola nageng ya America mo ile gore go bona le maphodisa o tletse batho ba bantšintši go le monate jwalo le jwalo. Devante Hart o ile a sepela a ya go lephodisa le lengwe after a le haka ebile a lla mo ile gore di-photographer di-journalist ba ile ba kgatha di-pictures and then ba dira story ka yena ba etša story se se botse story sa go kgatlhiša ka lekgwalela lephodisa la e be le lekgowa mo ile gore Devante Hart ke Mosotho. So mo batlhong a batho ba bona picture we ba kgatlhegile mare ba sa tsebe gore ge ngwanola a lla so deep down ngwanola o be a nyaka thušo mare o ba palela ko go bolela o ba tšhaba go bolela ka gore batho ba santše a ba report gore ba mo tshwenya ba gona mo kgauswi. So sello sa Devante Hart e be le sello sa go nyaka thušo but batho ga se ba kgone go e bona ba bona o kare ke an emotional thing ba bona o kare maybe no ba kore sello sa lethabo ba sa tse gore sello se ke sello sa motho le gore o nyakana le thušo. Di-pictures tše dintšhi tša family la go di lebeletse ke di-pictures tše e leng gore e be bontšha o kare ke family e botse family ya go kgatlhiša family ya lerato. Batho ba bego ba sa tsebe gore batho le ba abuse bana bale ge ba lebeletse Jennifer Hart le Sarah Hart ba bona e le makgowa a dipelo tše di botse ba ile gore ba disetle go adopta bana ba makgowa ba disetle go adopta bana ba Basotho mo e le gore Jennifer Hart le Sarah Hart ke makgowa a mabedi a ile gore a disetle go adopta bana ba Basotho ba ba adoptela gore ba ba tlaiše mola e le gore ba dirang ba gola tšhelete ya social services ya bana bale gore bona ba kgone ke phediša ka yona. Bana ba leng go ba phanisha ba batla bethwa ka ona mapanta go se ba fe dijo nako mare ba tlo emiša ngwana kwa lebotong letšatši ka moka nako nngwe e be ntho la gore ngwanola ga ba mo dumelele a raloka bana ba bangwe o tla ikhelelwa ka roomong a enoši letšatši ka moka jwalo le jwalo. So ba tle ba ntse ba sepetse ba ile nageng ya Oregon kwa Oregon ba ile ba dula gaufi le ba na le baagišane okay ba se ba tloelang le baagišane ba bona and then mara Jennifer le Sarah Hart e be le batho ba ile gore ba be ba participate kudu mo dilong tša social things social gatherings jwalo le jwalo o ka kgotse go na le eng kae ba tla tša bana ba bona ba ya le bona ba rata go kgatha di-pictures ba rata go bapeša diaparo tša go tshwana ga ba sepela ba ya kae ka mo ba tsa gore go tletse batho ba tla peša bana ba le diaparo tše di botse
and then bana ba le kgotsa ba apere diaparo tsa go tshwana, and then ba botse bana go be le smile, ba smile ba kore ba itira kare ba thakgetse jalo le jalo, le ba tša di-pictures ka mo gae bana ba santse gore ba be clean, ba apare clean, ba thakgale, ba ntšhe di-smile jalo le jalo, gore lefase le bone o kare Sarah Hart le Jennifer Hart ba tlhokometse bana mo le gore ba dirang ba abuse. And then ga ba ntse ba dula gana mo Oregon ba ntse ba tlaiša bana ba uwe, go bile le tšatši le ngwe mo e leng gore o mongwe wa bana ba le e le go Hanna ka wane bošego, ka phasi wane bošego o ile a tšhaba ka boka la gore o ba betho ka nako tšowe, a tšhaba a kgona go tšhabela ka next door, a kokota gomme ba mmulela, ge ba sena mmulela a ba kgopela gore ba mo khutiše ka boka la gore Sarah Hart wa mmetha. Then ba ile ba mo khutiša mara Sarah Hart o ile a tla a mo tšea, ga a sena go mo tšea the following day ba ngwadile lengwalo ba lefile yena Hanna gore Hanna a le išeke kwa motseng ola a ye go apologize, a ba kgopele tshwarelo, a ba botse gore yena ke ena wa phošo, o be a sa bethiwe, o be yena ke ena ngwana o mostodi, ke ena ngwana go seleka. Okay, ka kua bane gore a gona taba ba mo tshwarela ngwane la boela ka gae. So go tloga tšatši leuwe bana ba le kae ba bolaišiwa tlala. Devante Hart o ile a ba le mokgwa gore a thoma go ya ka kwa next door a ya kgopela dijo, nako ngwe bile ba tla ya frofro ka ma 5-6 a ya ene ga ya o make sure wa khukhuna Sarah Hart le Jennifer Hart ga ba mmone ka ra tsa ba tla mo punish, wa ya kgopela dijo ka next door ba mo fa dijo gomme a sepela a ija le bana ba le ba bang ka mokana ga bona. So bana ba le ka mokana bona ba le 6 e bile bana ba ile ba adoptile ke Jennifer Hart le Sarah Hart. Ga ba ntse ba phela ba ya ka ba kgopela dijo jalo le jalo, ka mona next ba thoma go belela gore no bana ba marokare ba tlaišiwa ba bolaišiwa letlala. So ka mola next ba diseta gore no ba founile social services ba ba botse ka seemo sa bana baike, and then batho ba social services ba ile ba tla ga ba fitlhe kwa ba kokotsa ka mola Jennifer Hart le Sarah Hart ba mekile sure ba ska ba araba, and then social services ba ile ba tlogela molaetša gore re tlo bua gape neng ka ga Jennifer le Sarah Hart ba tsebile gore social services ba tlo tla, and ga ba etla ba tlo bona seemo se bana ba le ba leng mo go sona, go na le possibility gore ba ba tšele bana bale, and ga ba ba tšela bana ba le rareng go ra gore yena Jennifer Hart le Sarah Hart ba tla tshwarwa ko maphodisa ba tla tronko for abuse, and se seng gape tšhelete la ba e kry-anya grant ya bana ba ka sa tlhola ba sa e kry-a. So ba re Jennifer Hart o ba ena le koloi e kgolo ya SUV, gantši ba ba sepela as a family ba ba šomiša yona gore ba lekane ka mokana ga bona. So tšatši lewe ba re Jennifer Hart o ile a tšhelela Sarah Hart something ka mo senong, and then a tšhelela le bana bale a kere sort of di-drugs nyana ka mo dinong gomme ba nwa nthwela drinkela gomme ba drugged. Ga se no fetša go ba tšhelela and then ba loketse ka koloing ka mokana ga bona ka gore ba re bo sotse na le tension between Sarah Hart le Jennifer Hart, le bona ka bosona ba se ba thoma go lwa ka bose bona, and then ga se na go ba tšhelela mola a fetša ba lokela ka koloing ba thoma ba sepela, ya ba nthwela gore Jennifer Hart o a tšhaba jwale mo a bego a dula gona, o tšhaba le Sarah Hart le banana bale, and already social services ba motlhaleng wa gagwe wa kuša gore le maphodisa e segale ba tla ba se ba nyakana le yena. So a ka se kgone go tšhabela nageng ye nngwe go ya ka mokgwa a tlwaetseng ka ona gore ka metlha a dula moki ka ba bone gore ba abuse bana ba tšhabelela nageng ye nngwe ba tswela pele ka abuse bana ga ba seno report-iwa ba tšhabelela nageng ye nngwe jalo le jalo. So this time a kuša gore mo re tlo tshwara ke maphodisa, then a bona the best thing kore ke fediše maphelo a bana bake, bophelo ba Sarah le bophelo baka. So ba re yena o sepetse a sepela ba re bane tšama a reila fela ba le ba drugged, and then o tšama a reila fela o fitlhe ma shopong ye nngwe ga seno ema mola shopela ba re ntho ya rekileng o rekile majwala gomme a ya koloing go ra gore yena o ba ena jwala bola gore a tagwe gore decision a tlo e dirang goba action a tlo e dirang e be ntho e le gore ga e dira a ka se boele morago goba ebile a ka se bone gore o dirileng goba ebile a ka se ko botlhoko goba a ka se be le letswalo goba gona go tšhoga ka go ka la gore eme ya e be le go fediša bophelo ba gage le ba bana bale. So o ile a thoma go reila ntse a reila, and then o ile ga ntse a reila o fitlhile kore ke sort of ke thaba, so I kere, and then ke thaba ke tsela, and then on the other side ke a kere ke moedi ke noka e kgolo-kgolo mola ke the Pacific Ocean. So ga ntse a le gana mola bego a reila gona gana mola ba e bitša ke Greek Crossing ba re e mola California Highway,
so ga le gana mola crossing enela e le go California highway, and then gomme a gata makhura ga gata makhura o gata lekhura le gore o dirang o tswa tseleng ba re be khevanyana pata ya gona jwalo a make sure o tswa tseleng ga a khevi le tsela yela yena o dirang yena o lebisha koloi straight ka mola nokeng ka mola Pacific Ocean. So koloi la ile ya rola ya wela in the Pacific Ocean gomme ya wela fase maoto a yona a lebeletse godimo, and then go bo go ina le o kare after some few hours go bo ina le batho ba tswa Germany gona mola ba ntse ba thora mola ra tswa di-tourist o khotse ba rata go no tšama ba sepela mo dithabeng mo nageng ba kgatha di-pictures ke life e le gore ba e rata gantši makgong. So ba ntse ba lana mola at the Pacific Ocean ba tša di-pictures ga ba re ba bona koloi gape wetše ka mola ba thoma ba founela maphodisa ba etla, and then ba tla le batho ba ile gore ba kgona go thala ka bo metsing gomme ge ba fitlha mola ba kgwetše le gore okay ka mo koloing ba kgwetša Sarah Hart le Jennifer Hart. Jennifer Hart ke ena bego a reila, and then Sarah Hart le ena o ba le trapped ka mo koloing o ba se tša tlhokofetše le Jennifer Hart o tlhokofetše ba kgweditše le bana ba bararo ka mola koloing. Ka mola koloing ba kgweditše Marcus ka nako tšeo ba se tša ena le 19 years, ba kgweditše Jeremiah o ba ena le 14 years. Jeremiah o gopola gore ko mongwe wa bana ba bo Devante. Ba kgweditše le Abigail ena o ba ena le 14 years. Marcus le Abigail ke ba le ba makhalat bale, and then a ba ntela gore go ra gore go na le bana ba bararo ba ile gore ba shorta ba ke ba bego ba kgonne go ba kry-a ka mo koloing ke bana ba ile gore ka re ntse ba pele everyone a leng ka mo koloing ntse ba pere mapanta ba bofile mapanta, so bale ba se ba kry-eng ka mo koloing ne ba se ba apare mapanta go ra re ba diang ba tšere ke metsi, and then ge ba tla ba thoma ba setšha nako ntši ya ba ile ba kgona go kry-a ba le bangwe ba babedi ba ile gore ba timetše ba kgwetše le gore ba tlhokofetše ba kgamile ke metsi ka mola metsing ba kry-ile Hannah, and then ba buša gape ba kry-a le Sierra ke bona ba kry-ileng. Devante ga se ba kgone go mo kry-a le gane jalo setopo sa Devante ga senke sa hwetšagala, so bane o feletša ba ipotša gore go ra gore setopo sa gage se ka no ba se tšere ke metsi, obviously o ba ka se phele o tšere ke metsi mo a leng gona o tlhokofetše mara setopo sa sona senke sa hwetšagala. And then ge ba yo dira di-test ba check-a ditopo tšela ba dira tšona di-test mo mebeleng ya bona ba kgwetše le gore Jennifer Hart o be a tagilwe go bona le alcohol mo mmeleng wa gagwe e le gore e be e fetiša tekanyo, and then Sarah Hart go bo sena alcohol mara go bo ena le di-drugs tše di itseng tše le gore ke tšona di dirileng gore a kore o mekile sure o mo fa a drink e le gore e na le drugs ka mogare gore a se ka ba le maatla mohlomongwe a tshware ke boroko jwale le jwale gore le ga ya a wetša koloi ka mola gare ga yona Pacific Ocean Sarah a se ka ba bona selo, and then go bana ba le ba bangwe ba le ba babedi le gona ba kgweditše le gore ke nnete le bona go bo gona le that drug mo mmeleng wa bona. So ke ka mokgwa e le gore Jennifer Hart o ile a bolaya the whole family ka gona. A ke tsona why Jennifer Hart a decide le go bolaya the whole family. A ke tsona why batho ba ke ba decide le gore e le bona makgowa ba adopte bana ba Basotho mola ba ba adoptela gore ba ye go ba tlaiša e mme ba adopta e be le gore ba nyaka tšhelete ya social services, mara ge nkabe ba ile ba tshwara bana ba gabotse ba ba fepe ka gore tšhelete la social services e be ditšhelete ya go fepa bana bale eupša bona tšhelete ba šomišetša for mabaka a bona go patala dikoloi go phela maphelo a mabotse mo e le gore bana bale ba ba tlaišiwa ba sa fuwe dijo ba sa tsentšhiwe dikolo ba bethwa ba dirwa lwetše ka mokana ga tšona mo e le gore bana ba lebile ba sa kgone go gola go tshwana le bana ba age ya bona. Bana ba re ebile bana ba le gore go ba lebeletse ka seemo ke ba bannyane ke ba basesane ke re no bona gore bana ba ke phepompe mo go bona. So ke ka mokgwa e le gore Jennifer Hart o ile a decide go bolaya family ka moka ena ka setlhogo mo e le gore ge ena ba lapišitšwe ke tša bophelo o ba sentša tšere bophelo ba a noši a tlogele ba bangwe a tlogele bana ba le jalo mohlomong bana ba leng ke ba ile ba boela go batswadi ba bona ka gore batswadi ba Devante Hart bona ba sa phela le gane jalo
ba le ba bang bona ga o tsebege seno ka batswadi ba bona. Ke sona story sa Devante Hart. Sona gane jalo setopo sa Devante Hart ga se nke sa kgwetšagala gomme ka 2019 go ile wa declare-wa gore Devante Hart o tlhokofetše kore ba ile ba no motša as motho gore o tlhokofetše officially ka gore setopo sa gage ga se nke sa kgwetšagala ene ba no ipotša gore ka ge a wetše ka mola metsing le ena obviously metsi a le gore a di-oceaneng ke metsi a la ma strong kudu mo e leng gore motlhong o ebile go kgwetše le ebile a o kgone le go thala jalo a o kgone go swima obviously o ka se phele. Ke ka mokgwa o se felelang ka gona story sa Devante Hart. So ke rata re tše metsotsonyana e metlhano re tswalele matlho a rena re rapelele memoya ya bana bale ba 5 ga mmogo le moya wa Devante Hart mo o leng gona ba robala ka khutšo ka mokana ga bona ge bang Devante ke nete o tlhokofetše le ena moya wa gage o robala ka khutšo. Ke a le leboga bagagešo a re kopaneng gape mo nakong e sa fetšego pelo. Modimo a be le lena.